nongeye kubasuhuza rero guys, nongeye kubasuhuza. Ahangaha tugeze ni mu Kagarama, ahantu heza cyane hubatswe ama etage gusa, nta cadastre ihari, ni ahantu hazima cyane. So tuje kubereka ikibanza kiza kigurishwa. Dore ni ibibanza bibiri biri hano bigurishwa. Ikibanza kimwe kirashaka miliyoni 30, ikindi 30. Gifite 15 kuri 30. Ubwo byumvikanishe ko kiri mu buso muri 440 ingahe gutyo. So mu bikube namwe ni 15 kuri 30. Ubwo urafata 15 kuri 30 urahita umenya ubuso kino kibanza gifite. So ni ibibanza bibiri biri kugurishwa ahangaha rero. Hari iki hakaba n'iki ngiki cyo hirya. So kugira ngo wenda mubashe kubimenya, urabona iki giti mpagazeho, iki giti nicyo gitandukanye icyo kibanza cyo hirya n'iki giki cyo hirya. So ni ibibanza biri kugurishwa amafaranga make. Urabona ko hejuru hano hubatswe amazu meza cyane, na ahantu abantu bakunda kubaka ama apartment. So urabona nk'uyu waruguru yaraje agura ibibanza bibiri byose ahita byubakamo. So nahangaha rero ni bibiri bigurishwa, ushobora kuza ukahitamo kimwe wigurira cyangwa ukabigura byose ukubakamo apartment. So na ahantu heza cyane rero. So iki kibanza nkuko nakomeze mbibabwira, guturuka hirya, so yajya wenda yabibereka Johnson, guturuka hirya ukaza hano ni 15 kumanuka ni 30. So nagira ngo mbereke rero ahantu bitandukana, kuko no hepfo hari ahantu bitandukanira. Ni ibibanza byiza cyane, ni ibibanza byiza cyane ku buryo umuntu wese yakwifuza kubyubakamo inzu nziza kandi z'ibyerekezo. So nkuko mubibona, ikibanza kiraturuka ahangaha kigasubira hirya nanone. Ni ukuvuga ngo kuva aha kugera hariya hirya ni metero 15, noneho kuva aho uzamuka ruguru ni metero 30. So ni ikibanza cyiza rero guys, ni ikibanza cyiza, nizere ko mwamaze kuhabona. Ni ikibanza kiri ahantu heza hegereye kaburimbo, hahandi ushobora gushyira inzu rwose ukabona ko utuye neza. So nagira ngo mbashishikarize kuza kugura iki kibanza. Ni kuri miliyoni 30. Ni igiciro cyiza kugereranyije n'ibindi bibanza uko bigura hano. Ahangaha ikibanza kiba kiri muri 45, hano ikibanza kiba kiri muri 50, ariko iki ngiki kiri kuri miliyoni 30. So ni muze mwigurire rero, niba ushaka kubaka apartment, niba ushaka kubaka inzu nziza jimere. Urabona iki kibanza gishobora kujyamo inzu ebyiri z'amajimere, ibyumba 4 n'indi y'ibyumba 4. So na ahantu heza rero mu gukodesha harakunzwe. Na ahantu hari ama apartment menshi, ushobora kubaka inzu ukayishyiramo ibikoresho igakodeshwa n'abanyamahanga. Na ahantu hakunzwe cyane, wenda yagerageza kubereka abaturanyi neighbors. Na ahantu heza pe, na ahantu heza ku muntu wese waba ufite amafaranga ye. Nagushishikariza kuza kugura iki kibanza cyiza cyane, kuko na ahantu heza cyane. So ahasigaye rero Imana ikomeze ibarinde, naho ubutaha mu yindi episode. Uyu munsi reka dusoreze ahangaha, twabanye umunsi wose mwihanganye. So reka dusoreze ahangaha rero, kuko ibibanza ni byinshi, ibyo tubereka ni byinshi, ibyo tubakorera ni byinshi. Ntabwo twabikora umunsi umwe cyangwa ibiri cyangwa icyumweru. Tuzajya dukomeza tugenda tubaha ama episode, mukomeza mugenda munogerwa n'ibyo dukora. Dore ngibi bibanza byiza rero, uyu munsi twawufashe ngo tubereke ibibanza. Turashaka ko ubutaha nabwo tuzajya kubereka mu yandi makarite. So murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde.